Dvojica, nego onaj crni, kako te onaj? Da vidim samo onaj... E, momci, da mi je lepo igrate... Igra Osta, nije Osta, šta igra? A on brani sad. Pa dobro, nije, gledaj, mi smo bre... Mi smo sad, nismo ni pustili svoji ovi što nisu brani da paču, pošto nije ni bitno da budu. A s kim igramo? Sljedeći put. Žar u borbi. Ruke i idi čas. Idi sad čas. Hvala. Tišo na Visinski. Oni treba za... Preko YouTube ide. A? Preko YouTube ide. Na YouTube ide. Pa to? O. Evo da. Prava stvar. Nije mala stvar za svijet na taj kraj. Bravo, momci. Sad će da igra drugše snima se. I toga igra. Molimo novinara da nešto Jeli, Raco, kad si imao ovako jako klopu? Nikad. Dva Darkova. A ovo je bre kratka. Kratka kupa. A ja i on je sad. Da, tako. Broj 13. Čuvaj tu kasetu, ne se potroši, treba snimaš i drugo po vreme. Ima tu možda snimam 6 sati. Ne može biti igre toliko ga može da snimam. Peko, pazi na Jovu! Ajmo šampioni! Ajmo radi! Mene poslao poruku dođi na matune, bit će matune. Pirotehnika. Da, Oladinac. Oladinac. Bojan igra!
Moj sin Dragan sad gleda direktan prenos. Sad nema internet. Nema. Ne voda ne snimaš, će ti pukne to bre. Si bacio bombu? Pa gdje da bacim kad nema? A? Daj mu bombu, rekao da baci. Gdje da bacim tamo, da bacim kod tebe? Tamo gdje hoćeš, baci kod ne. More tu kod tebe da bacim. Pa da se družimo. Pa to će imati slike to. Samo vi dižite ruke. Samo vi dižite. Ti si vođen na Bravo Rođo, bravo Rođo. Nisi da vidio ja sam rekao, da vidio 4 Da. Evo ti bomba, daj baci bombu. Pa tu da bacim. Ali nema na teren. Tam baci sa strane. Beži, ali čuješ, beži vamo po bazi tamo sa strane, nema na teren. Nemo na teren, baci dole. Pa da ćeš ju tam, ti do lisi dao. Ovo je ova bre. Ovo je ova kada kondila. Aha. Baci bre to. Šestica. Bilo veselje, dobro. Zapazite ovo je baš. Nema se plaći. Daj bombu. Ej, baci, čuje, Diki, baci vam, baci ode dole baci. Nemo tam, ej. Što? Moć delegat, dole. A, delegat, dole baci to ne ide. Pravo baci, gore. Ajde. Ja, tako, tu, opa. Jo, majko, za to sve jebati sve, ću pičku. Ovo bilo gromova. Ja sam. Pa može sam, ali ne možemo sad poslije. Možete sve na Baba Mirović. Ajde treći. Ženo, idi izbiraj mleko. Sve na isto mjesto je bio. Kako da ne vijem? Pa napred naši. Pa ono, sve je bilo uvijek napred, ali svi su dali mi njini, evo vi naši nije bitno, da vi naši dadu neki zvuku. Ajde bre! Idi bre. Kako zvezda ona
megafon sad. Zove Simu. A? Zove Simu do nas. Pusti mu. Evo telo još kod da... Ovo je napad. Znaš šta ti hrani kako drugi Nigeta? Zove Romanigac. Zove Reksu. Reks je tu. Ponesu. Pišu ovo. Koji broj? Ja znam koji broj? Le, mal ne izginimo, uvati nas nevreme, kiša, vetar pa počej da grmi, a mi drž da onoj seno saberemo da ne odmukni. Pa kad lpnu grom u ara, bem ti mal se ne usra od stra, rekao je bem ti detelinu i beli kameni se noj sve u pičku materinu, ću da si pogirem sa svoju babu, pa njom turim na grbinu pa preko komšijsku taravu. Al se sopletem na trulu dasku, lele da viš čudo, malo je valilo na onija plod da si ostavi mudo, ali još to nije ništa, nego padnemo u svinjac, a svinje maškave i gladne pa brzo begaju kukošinjac. A kukoški se raskuko da kale, petal kukuriče, tega komšija sa spušku, nije piletija samo ciču, vika stoj ili ubivam na mesto, je bem li ti nanu, reko komšio nemo da pucaš, nemi za menom i za babu. Le, tega komšija sa spušku, le, mal ne izginimo, ovo le, nemi za menom i za babu. Ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, liliputance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, kineske rance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, preti mi kance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance, bolje Japance, utre Albance, ovo pozorištance, jedance, zovite strance.